Ndabahaye niriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 29 munyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe uko bihagaze mu bice byo muri Sud Kivu by'umwihariko ibijyanye n'ibikorwa muri zone d'opération muri Mwenga na Kamituga, Karambi ndetse na Kashaka. Ibintu byahinduye isura aho rero kugeza ubu ngubu imihanda myinshi yamaze kuba ya boyikotwa, bikaba rero bihura neza n'ibikorwa bikomeye bya insacrement biri gukorwa. Fdnb nayo yambariye urugamba, turababwira ibijyanye na ligne de front pour stratégique progression stratégique zone tampon flanc nord et sud mouvre combiné le prix stratégique insacrement offensive coordonnée ndetse n'ibindi biri kugenda bikorwa. Turaza kubabwira ibiri kubera kuri axe ya Kashaka, turebe progression tactique rapide uburyo ihagaze ndetse no kuri gukorwa, turebe biri kubera ku musozi wa Kigogo, turebe avance stratégique, turaza kandi kureba point stratégique uko ihagaze, turebe rero ibijyanye n'ibiri kugenda bikorwa mu bice bitandukanye aho ibintu byamaze kuba byahinduka ndetse byanahindurwa. Turebe double précision, turebe flanque nord, turebe flanque sud uko bihagaze, turaba kandi bijyanye na force menacée mu bice byerekeza ku mihanda ijya Mwenga mu bice bya Cindasa, ndetse turebe axe défensible turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira n'ibiri kugenda bikorwa bya contre-offensive mu bice bitandukanye. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru atosoye arabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Uwo dukurikiye bwa mbere itufyonda sabone ntuzongere gucika kuri n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha aho mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatandatu kwigenekerezo rya 29 munyonyo 2025 ibikorwa bya gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyepfo byafashe n'intera nshya nyuma y'uko umutwe wa AFSM23 ukomeje gukaza urwego mu bikorwa byo kwagura zone d'opération no kugenzura ahantu h'ingenzi mu duce twa Mwenga, Kamituga, Karambi ndetse na Kashaka. Amakuru y'amashusho y'imirwano aravuga ko iyi mishyi iri munsi iri kurushaho kwerekana ko AFS igenda igenzura udutsiko twinshi turi hagati ya Mwenga centre na Kamituga, ibintu byashyize ingabo za FARDC n'inshuti zabo cyane cyane izituruka mu Burundi mu kaga gakomeye ko zishobora guhura na insacrement ndetse zikaba zagotirwa mu nzira mu buryo budasanzwe. Inkuru ikurikiyeho isesengura ryimbitse kubimaze kumenyekana mu buryo imirwano ihagaze, biragaragaza ko imirwano yahinduye isura ndetse iri kuba mu buryo butandukanye ndetse ingaruka zishobora kugira mu bice bitandukanye binini birimo Fiziki, Tutu, Kilimbwe, Kamituga n'andi hatandukanye. Ni inkuru ndende igaragaza uburyo ibintu bihagaze aho bivugwa kandi bikanemezwa ko abaturage ari bo bari kubigiriramo ibibazo, aho kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa gatanu amakuru yahamyaga ko AFC yageze mu gace ka Kashaka, agace kari hagati ya Mwenga na Kamituga kandi gafatwa nka axe victoire, inzira y'ingenzi ikoreshwa n'ingabo za FARDC, abacuruzi ndetse n'abaturage bava cyase bajya mu miji yombi. Iki ni igikorwa cyiswe na bamwe nka progression tactique rapide, intambwe ya gisirikare yihuse kandi itunguranye cyahinduye byinshi mu myumvire y'uko front line yari imaze kuba yagaragara muri ibi bice. Kari ku muhanda mugari uri hagati ya Mwenga centre na Kamituga, kari kandi iruhande rwo mu mugezi witwa Gashaka uzwi nk'amasangano yinjira mu nzira Kitutu, Kamituga no mu yindi mihanda mito ikomeza kugenda igaragara muri bice. Hanagaragaye kandi imisozi ya Kigogo ufite akamaro gakomeye muri birebana no gushyira imbunda cyangwa se murutsiye mu myanya myiza nkuko biri kugenda bigaragara. Iki ni igice rero cyafashwe gishobora gukomeza gufatwa nka avance stratégique kuko gituma AFS igera ku mfuruka z'ingenzi ndetse no mu bice by'ingenzi.
akamaro k'aka gace ntigashidikanywaho kakaba gahana imbibi na Mwenga uburyo butambu bushobora gutuma M23 ishaka kujya ku Gashaka bizongeye kandi bikaba byakongera amahirwe muri Mwenga centre ndetse binaha uburyo bwo kwinjira mu nzira igana Gitutu na Kamituga kubera gushaka ko iri munsi gato ya Mwenga centre M23 yaciyemo inzira ihamye ituma ashobora kugenzura ibikorwa byose byerekera muri Kivu y'Amajyepfo kongera kugira mu nzira zijya Kamituga biragaragaza ko M23 iri mu nzira yo gufunga imiyoboro yose ya FARDC ikoresheje kuba yagarura ubusugire bwayo. Aha rero niho hingenzi cyane akarere kari mu misozi ya Kigogo gafatwa nk'ahantu hashobora gushyira imbunda nyinshi cyangwa se mborotse hirya no hino hashobora kurasa Mwenga centre iturutse hejuru hashobora kandi kuba bagenzura ibinyabiziga byose binyura muri uyu muhanda bashobora kumenya aho ingabo za FARDC ziri ndetse n'ibyo ziri gukora mu buryo bwa gisirikare ibyo bita dominiere laterale nk'uko rero biri kugenda bivuga. Inkuru ndende yemejwe n'amasoko menshi muri aka gace nuko ingabo za AVIS zamaze kugera mu gace ka Karambi kari mu birometero 5 gusa uvuye muri Mwenga centre uhereye mu majyaruguru. Ibiro bikaba bivuze ko M23 iri kugera kuri Mwenga centre bikaba rero bishobora kuba byakorwa bakoresheje flanke nord uruhande rw'amajyaruguru banyuze Karambi cyase flanke sud uruhande rw'amajyepfo banyuze Kashaka. Mu bya gisirikare ibi bikaba byitwa double precision bikaba rero bishobora gutuma ibintu bishobora guhita bihinduka isayeri yose bitewe nuko FARDC irimo gufasha ingabo z'u Burundi n'ibifaru byayo. Biragaragara ko nabo kuri ubu bamaze kwitegura ariko insacrement ishobora kuza kuba yahinduka imbaraga zikongerwa ndetse igisirikare cy'u Burundi kikongera imbaraga muri ibi bikorwa. Ingabo z'u Burundi zari zihugiza zigarura rero ibice bitandukanye harimo imihanda ishya Mwenga ibice bya Cindasa n'utundi duce turi kuri axe defensible twari turi gutuma rero M23 ishobora kuba yakihuta ariko ibi byose gisirikare cy'u Burundi cyahise kibihagarika. Ariko kuba M23 imaze kwinjira muri Kashaka byahise bituma ibi bikorwa byose bigira ikibazo gikomeye muri zone tampo na gace rero hari gucengeramo umutekano muke usanzwe rero kagenzurwa n'ingabo z'u Burundi kari kahindutse ibijyanye n'ikibuga cy'imirwano. Amakuru aravuga ko bishoboka ko FARDC n'ingabo z'u Burundi zishobora gukora repli stratégique gukura ingabo mu buryo buteguwe neza cyangwa se kugerageza gukora contre offensive igitero cyo gusubiza inyuma M23 gusa ubumenyi bwa gisirikare mu gukora contre offensive aho umwanzi bafite imyanya yo hejuru bisaba imbaraga nyinshi n'ibikoresho bihagije. Amasoko yemeza ko nyuma yaho habayeho good position zose zigarura M23 bamwe barwanyi bazane n'imitwe ya FDLR bari bafatanyije na FARDC bagiye bavaho mu buryo bwihuse. Biro bikaba byatewe n'impamvu ebyiri: kubura axe de repli inzira yo guhungiramo. M23 yafunze inzira nyinshi za Mwenga zijya Kamituga, Fizi cyangwa Kitutu. Hari kandi gutekereza ko M23 iri hafi kugenzura Mwenga centre ntibashakaga ko bafatwa muri ibi bice bizakigarurwa mu buryo bwa gisirikare. Imyitwarire bita reptile de honsio ni igihe imitwe ivanga ingufu mu buryo bwateguwe kubera igitutu ndetse n'ubwoba. AFC imaze kugera kuri Kashaka na Karambi hari impungenge z'uko ishobora gukomeza gukora progression offensive no kwinjira mu bice bikurikira: kwinjira Kamituga umujyi ukomeye w'ubucuruzi cyane cyane bw'amabuye y'agaciro ahitwa Kolokelo, ahitwa Fizi, Rurimbi ndetse n'ahitwa Kilimbwe, ahitwa Bunyongo, Kitutu hose bikaba rero bishobora kuba byashoboka. Kwinjira mu duce nk'utu bishobora guha M23 courrier opérationnel inzira nyabagendwa yo kugenda mu bice byinshi. Bikaba rero bishobora gutuma ibintu bihinduka. Ibi bikaba byatuma AFC ishobora kugenzura ibice bitari bike bya Kivu y'Amajyepfo igakomeza gushyira igitutu ku ngabo za leta ziri mu bice bya Shabunda, Warungu n'ahandi. Mwenga centre rero ubu ni kimwe mu biri hagati y'imirwano ikomeye. Karimbi rero ni bikaba rero igace ka Karimbi kari mu majyaruguru naho Kashaka iri mu majyepfo. Umusozi wa Kigogo uri hejuru cyane aho M23 ishobora kuba yabona uburyo busesuye bwo kugenzura uyu mujyi. Uruzi ruri ahangaha rukaba rero ari rwo rutandukanya gusa M23 n'uyu mujyi. Ikavuga ko isaha yeresho bashobora kuba bahagera.
nkuko ro bigaragara bikaba byatumye Mwenga icika ndetse ikaba yamaze gutandukana n'ibindi bice. Ni ukuvuga ko guca uruhande rwa FARDC bishobora kuza kugorana ndetse bishobora kuza gufatwa mu bundi buryo, ibishobora kuvamo n'urugamba rukomeye ndetse rushobora gusiga ibintu bihindutse. 2025 aravuga ko indege yarashe ibisasu mu muhana wahitwaga Kangara uri hafi ya centre ya Minembwe nkuko amakuru ahari ariko aragenda bigaragaza. Nubwo ibisasu byaguye hafi yaho hantu atuye abaturage bemeza ko ntacyo byahitanye ndetse nta nubwo byigeze byangiza byinshi nkuko babivuga. Umwe mu baturage wari uri hafi y'ibisasu byaguye yagize ati ubundi sikoye 25 irashe ahitwiga Kangara ariko ifasha ubusa. Kugeza ubu amakuru ari gutangazwa ku mugaragaro n'ubuyobozi bw'igisirikare cyangwa n'abayobozi b'umutwe twirwane ugenzura ibice ku byerekeye icyo gitero cyari kigamije kuba cyakangiza ibirindiro byabo. Ibitero bikaba bibaye mu gihe vuba aha FARDC yari yateye ibindi bisasu byinshi ahitwa Rwitsankuku ndetse no mu Mikenke, aho abaturage 4 b'abanyamurenge bakomerekeye ahangaha. Amashyirahamwe yigenga n'aharanira uburenganzira bwa muntu akomeje kugaragaza impungenge z'ikoreshwa ry'indege z'intambara mu duce dutuwe n'abasivili, ibintu bikomeza kongera ubwoba mu baturage bamaze imyaka myinshi bari mu bibazo by'intambara. Umutwe wa twirwane ugenzura ibice bakunze kuvuga ko uzakomeza kurinda umutekano w'abaturage kandi ugakomeza gufata ingamba zigezweho. Byose rero nibikomeje kugenda bibamo imirwano ikomeye, bigatuma abaturage benshi bahazingutwabo bakaba bakomeje kugenda bahunga bajya mu bindi bice bisa naho birimo umutekano ugereranyije n'aha bari basanzwe batuye hamaze guhinduka isibaniro ry'imirwano nkuko rero benshi bakomeje kugenda babigaragaza kandi bakagaragaza n'ibimenyetso by'uko ibintu biri kugenda biba bibi cyane, aho abaturage batabaza bakavuga ko babangamiwe ndetse bagorwa n'imibero ya buri munsi bitewe n'ibitero bikomeje kugenda byibasira imihana basanzwe batuyemo. Dukomeje page amakuru yacu, reka rero tubabwire ko AFC yafashe agace ka Karambi, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi nazo zirabarasa bikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa AFC ukomeje kwigarurira ibice mu buryo budasanzwe kuko wafashe agace ka Karambi kabiri ibirometero 5 uvuye mu mujyi wa Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyi ni intambwe nshya y'ingenzi uyu mutwe uteye mu rugamba rumaze igihe ruyihanganisha n'ingabo za leta ya Kongo hamwe n'ingabo z'u Burundi nkuko rero bigaragara. Amakuru yemejwe n'inzego zibanze n'abaturage bahunze avuga ko M23 yinjiye muri Karambi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa 11 2025, maze itishyiraho ingamba zo gucunga umutekano no kugarura ituze mu baturage. Abatuye muri aka gace babwitangazamakuru ko abarwanyi b'uyu mutwe bakomeze gukaza umutekano nyuma y'imirwano ikaze yabereye mu duce dutandukanye twa Mwenga mu minsi ishize ndetse n'uyu munsi kaba yakomeje. Mu gihe AFC yari imaze kwinjira no gukomeza kugenzura Karambi, abarwanyi b'Abazalendo n'ingabo z'u Burundi bahise bafata icyemezo cyo gusenya ikiraro cy'ingenzi cyahuzaga Karambi na Rangi mu rwego rwo guhagarika ko AFC yakomeza imbere mu gace ka Irangi. Ariko iki ni igikorwa cyagize ingaruka zikomeye ku baturage baho. Abenshi bavuga ko gusenywa kw'iki kiraro cyari umuyoboro w'ingenzi utuma ingendo n'ubucuruzi bikorwa mu misozi ihanamye, bityo gusenyuka kwacyo bikaba rero byabashyize mu bwigunge ndetse no mu ihungabana ridasanzwe, nubwo ari impungenge z'uko imirwano ishobora kongera kubura ubundi bushya mu minsi iri imbere. AFC M23 ivuga ko iri gucunga umutekano mu gace yafashe mu gihe ingabo za FARDC n'imitwe y'abasivili ya Wazalendo bakomeje gushaka uko bakisubiza ibi bice uyu mutwe umaze iminsi wigarurira. Ibibazo by'umutekano muke muri Kivu y'Amajyepfo bikomeje gufata indi ntera mu gihe abaturage basaga ibihumbi bakomeje kwimurwa n'intambara, naho inzego z'ubuyobozi zikomeje kunengwa ko zaba zarabuze ubuyobozi bwo guhosha iki kibazo kimaze imyaka myinshi gishingiye ku miyoborere, ubusumbane n'akarengane mu burasirazuba bwa Kongo. Ko ibintu bihagaze, Karambi yabaye ahantu hashya hashobora kugira umutekano kuko uyu mutwe ukomeje kugenda ukora ibishoboka byose, ariko umutekano wo uri guhungabana ku giti gira intangere nkuko rero abari muri ibi bice bagenda babigaragaza. Hagati aho igisirikare cy'u Burundi
kwigenekerezo rya 27 Munyonyo 2025 cyasohoye itangazo gisobanura uko aho gihagaze ku kibazo cy'ibibera iminembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho gihakana ikivuye inyuma ibirego bikwirakwizwa ku mbuga ngurukanya na bumenyi ko cyashyize mu bwigunge abaturage b'abasivili b'abanyamurenge. uko babigaragaza mu itangazo ryabwo. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwemeza ko muri iki gihe nta mu basirikare ba Fdnb bari mu gace ka Minembwe. Iki gisirikare kiravuga ko gishaka gusubiza amagambo n'ibitekerezo bitandukanye binenga imikorere yacyo muri Kivu y'Amajyepfo, aho imitwe y'ingabo z'u Burundi igira uruhare rukomeye mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro, mu gihe Fdnb ihakana ko ifite ingabo muri Minembwe. Yatunze urutoki ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo Red Tabara, FNL, Nzabampema, Twirwaneho, AFC n'indi ishinja kwigarura Minembwe no gufata bugwate abaturage b'abasivili, kuko igisirikare cy'u Burundi kibitangaza ngo iyi mitwe ikoresha abasivili ingabo zo kwikingira mu gihe cyo kugaba ibitero ku birindiro bya FARDC cyangwa ingabo zayo ubwayo ziherereye muri aka gace. Fdnb yizeye ko abasivili bafashwe bugwate badatinyuka gutangaza ivyo bikorwa kubera gutinya ko bakicwa bunyamaswa. Akaba rero ari ibikube mu itangazo rikomeye basohoye, aho igisirikare cy'u Burundi cyakomeje kugaragaza kuvuga ku mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Maître Maniragaba nk'umuyobozi w'ishuri riri Minembwe. Nk'uko itangazo rya Fdnb bivuga, aya mashusho yerekana bihagije kuri huriro ryavuzwe haruguru ribana n'abaturage b'abasivili, kandi rikerekana ubufatanye bwa hafi hagati y'umutwe wafashe amashusho n'abarwanyi bafatwa amashusho nta bwoba. Igisirikare cy'u Burundi cyavuze ko nta tandukaniro riri hagati y'abasivili ndetse n'aba barwanyi nk'uko babigaragaza. Mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo hakomeje kuba hamwe mu turere turi kurangwamo n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo irangwamo imitwe myinshi yitwaje intwaro. Hakaba hakomeje kugaragara umwuka mubi hagati y'abaturage. Ni muri urwo rwego bigoye cyane ko indorerezi zigenga zigenzura mu bwigenge amakuru aturuka muri iki gice avuga ku mpande zitandukanye. Nk'uko bigenda bigaragara ndetse binavugwa, abaturage bo baratabarizwa, ariko igisirikare cy'u Burundi cyo kigakana kikavuga ko bari atari abaturage ahubwo arabo AFC ikoresha mu bikorwa bya politike ndetse no mu bikorwa byo kugira ngo bajijisha abakurikiranira hafi ibiri kugenda biba. Nuko babisobanuye bagaragaza ko bababajwe bikomeye n'aba baturage bashowe muri ibi bikorwa bya gisirikare. Nk'uko rero AFC ndetse yagiye itabaza kenshi, ariko kuri ubu bigatangazwa ndetse bikanemezwa ko ibi byose bivugwa atari ukuri, nk'uko aba bo ku ruhande rwa Fdnb bariko barabitangaza. Hagati aho andi makuru akomeye akomeje kugenda avugwa nagaragaza ibijyanye na General Foka Mike urembeye mu bitaro nyuma yo kuraswa mu kibuno. Amakuru agera mu itangazamakuru yemeza ko umwe mu bazarendo bazwi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Warungu witwa Albert Kahasha Maharo uzwi ku izina rya General Foka Mike yarashwe n'ingabo za M23 mu mirwano itari yoroshye yabereye muri Kirungutwe. Kuri ubu akaba arenze cyane bikomeye. Amakuru ari guturuka ku rubuga rw'imirwano aravuga ko General Foka Mike arenze nyuma yo kuraswa mu kibuno no mu mbavu. Foka Mike yavuze ko agomba kurira Noheli mu mujyi wa Bukavu amaze kwirukana M23 mu bice yari irimo. Nk'uko bigaragara we n'ingabo ze zamanutse bari kumwe n'ihuriro ry'ingabo za leta rigizwe n'ingabo z'u Burundi Wazarendo ndetse na FARDC bagombaga gutangira M23 itinjira muri Mwenga, Shabunda no mu bindi bice mu mirwano y'abaye ijoro n'amanywa hafi igihe kingana n'icyumweru. Byarangiye M23 ibakubise inshuro ndetse bikaba zarangiye M23 isa niba afite ndetse irasaba afite amapeti akomeye muri iki gikundi itababariye na bato barimo bamwe birukanse kugeza ubu umujyi wa Mwenga na Kamituga bikaba rero biri gusatirwa bikomeye na M23. Inkuru y'iraswa rya Foka Mike yatumye abazarendo muri Warungu na Mwenga bari kuba yabangira ingata bagahunga berekeza mu mujyi wa Kamituga no mu mashyamba atandukanye kubera
umuriro w'ibikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko ibyo baboneye ikirungutwe. General Fokamike yahoze mu gisirikare cya leta ya Congo, yabaye umudepite ku rwego rw'igihugu n'intara Kivu y'Amajyepfo, ndetse akaba yarashinze umutwe w'aba Mayimayi Mududu yakoreraga muri Warungu. Urugamba rukomeye rurakaze ukomeje kugenda rubakura mu bice bari barimo, bamwe bari kuzinga bagahunga, abandi bakomeje kugenda batabaza ndetse bagasaba ko hagira igikorwa kugira ngo bahabwe umusada, kuko bavuga ko urugamba rwamaze gukomera. Kugeza ubu biravugwa kandi biremezwa ko hakomeje kugenda hagaragara benshi mu bazarendo bari kugaragaza uburyo ki ibikoresho biri kugenda bibiyanga ku mirongo y'imbere y'urugamba, bakabigaragaza nk'ibiri gutuma ibintu bitagenda neza, nk'ibiri gutuma babasha kuba batsindwa bizato na hato. Byose rero ni ibikomeje kugenda bivugwa kandi biba mu gihe muri aka karere n'ubundi hungabana ry'umutekano ryo rikomeje kandi rikomeye, nk'uko rero benshi bari kugenda babivuga. Mu nyemerere tujye muri Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania tubabwire ibiri gutangazwa bijyanye n'ibiri kubera muri iki gihugu. Amakuru ndetse n'umwanzuro usaba wa European guhagarika inkunga y'amafaranga yatangagwa kuri leta wafashwe ushingiye ku bwicanyi bwakurikiye amatora no guhohotera uburenganzira bwa muntu yabaye hirya no hino mu gihugu cya Tanzania. Mu yindi myanzuro yafashwe, abadepite b'inteko y'Uburayi basabye komisiyo guhagarika amafaranga yaragenewe gahunda y'ibikorwa bya European Union muri 2025 muri iki gihugu. Abagize inteko bamaganye icyo bise ikoreshwa ry'imbaraga z'umurengera n'amasasu mu guhangana n'ababigaragambya nyuma y'amatora yo mu kwezi kwa 10 2025, bivugwa ko byahitanye abantu amagana abandi bagakomereka. Perezida Samia Suluhu yatangaje ko yatsinze amatora ku majwi 98%, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babyita guha inkwenene gusebya demokrasi. Inteko y'ubumwe bw'Uburayi irasaba ubuyobozi bwa Tanzania gufungura ibiganiro vya politike n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imiryango ya societe civile n'abahagarariye abahohotewe mu rwego rwo gukemura ibi bibazo no gutegura ayandi matora anyuze mu mucyo. Uko bigaragara, abadepite kandi banenze ifungwa ry'abanyapolitike mu buryo butanyuze mu mucyo, aho bavuga ko Kuri Tundu Lissu, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, uregwa icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, icyaha giteganywa n'igihano cy'urupfu mu gihe cya Muhama. Basabye ubutegetsi bwa Tanzania kurekura uwo muyobozi ndetse hagakurwaho igihano cy'urupfu. Ni mu gihe kandi kugeza ubu ngubu rero byanasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kandi ritabogamye ku bwicanyi ndetse n'abashimuswe n'abandi bagiye baburirwa irengero, iyicarubozo ndetse n'ibyaha. Bavuga ko iryo perereza rigomba gukorwa na komisiyo nyafurika ishinzwe ubugenzuzi. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iravuga ko inteko z'umutekano zishe abigaragambya amagana kandi zigakuraho imirambo y'abapfuye zikayijyana ahantu hatazwi. Leta ya Tanzania ntiratangaza umubare wa nyawo w'abapfuye, ariko Perezida Samia Suluhu aherutse gushyiraho komisiyo yigenga ishinzwe gukora iperereza ku byabaye. Ambasade ya Tanzania mu Bubiligi ibinyujije mu ibaruwa ya diplomasi yo kwigenekerezo rya 25 Munyonyo yagaragaje impungenge zikomeye ku myanzuro y'inteko nshingamategeko y'Uburayi wo kwiga kwishwa ry'abantu ryakurikiye amatora n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, harimo n'urubanza rwa Tundu Lissu, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi. Leta ya Tanzania ivuga ko iki cyemezo cyafashwe hatabaye guhabwa umwanya wo gutanga ibisobanuro ku kugaragaza ukuri, ibintu avuga ko binyuranyije n'amahame y'ubutabera ndetse n'ibiganiro. Tanzania yavuze ko gufata icyemezo kwa European Union hashingiwe ku makuru ataragenzuwe neza kandi ashingiye ku ruhande rumwe bishobora kwangiza ubufatanye bwari bumaze igihe hagati ya Tanzania n'ibihugu by'ibinyamuryango bya European Union. Reka dusoreze ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dukurikiye bwa mbere itufyonda sabone, ntuzongere gucika ukundira amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.